Clubhouse Campout, where we're all gonna earn our Clubhouse Campout badges. Getting a badge is Lock mo daw dito sa gilid. Ito. all we gotta do is set up our tents and catch some fruity fish. Hey, you wanna come along and help us get our campout badges? You do? Great! Come on, let's go get our mousket tools from the mousket tools. Text. Ayun, nagte-text na. Pag sinend dyan eh. Kay Van pa oh. Isang beses nga na-text niya si Van. Oh, send, Sabi Text mo niya, si Tito Van. Send mo. Ayun o. Send mo kay Tito Van. ayun, nakapindot na sa send. Text mo si Tito Van. Dali. Send mo na. Send mo na. anak, send mo na. Isasend ko na tong video kay Tito Van. Send mo na kay Tito Van yan. Dali. Send mo na to. Send mo na. Baliktad pa yun. Ayun na, isa. Okay na, send mo na. Send na. Send na. Cancel na daw.